and some dear be cause of Mrs. Attention TV near Shimo hay. Now what tree a tremor dear until now ye can't say your pa TV soon in some course of pa. Now until names were host to program away dear. I shall be called a very resigning. I trade you man 1 year beam ye nearby a fierce nigger. Eka some more the name swear the other palm proma pa. Was send you until now soon. Me sure say, and you until now would dally a sabi pada crowd bobby. Afia no ja. Afia patch resem. A year opening your opponent ne yere. Asam ode ko ante na ho no. Wotumi se nyansa bia nim. Say ante na wo yo bia na dwemu da ho pa. Empo no se wo kokoto a. Asa na court be di awarefo nsam no. Court be tie nsam no wo dan mu asa. Wo mo di abetudwa na obi atremu bi. Nanso ante na afe de sebe ante na wo ye jimi no ho. Sebe ni onyamfo bi a woda abontin so obi anim no Ghana. Bia obo ne din ho ban no. Na ante na ye de asam ne bra no atra mframom na wo kaka nsam akese na wo gu ni penanim ase sebe ante na Afia swas ne gada pa na otwa no. Ekuyentwa mekasa meka wo ho. Anu odin ti mejai na chese ye nyina akohwe adapatwa Afia swas nega esane gu ante na anwo ka ne pen se ante na ni kwan se aware mu host bebrebe nsem bebrebe no wo be host wo ni show no so nempo no so wo ba betena ho a e wo so wo tie nsem no mu mfitia se wo so koya Sarpong wo no ko tie nsem bi fi ya Sarpong wo den na ekoso yire no ne ware den na ekoso etwa da pa na ma eka ya Sarpong yire na odi asem no eko eye ante na ho no sabi wo say maame no na dwemu hapa ukunu da yaresabi o je ne ho yaresabi no wa soro kukuruku akwa ye ante na sabi ono so tibonko so e de wasem akoma ne se wonka wo pese wukum ukunu no esa gba o miesika kakra wo de abranti sabi Afia swatine gase ante na anu omo post shows ne nyina wo munyansa no e wo fom anu odin ma ye ntie mra menim de ntia opemso menim de ntia opemso agamo na mo tsene kro mo na mo ye de mo pre na mo chimie ante na wo yo hima ante na ya ma wakonya kwasie asante me wo yo hima wo nsiesie asem aboa wo de woni hu so ne ya Sarpong twempena ante na sebe e baabi a obi ya menim se Tiwaa ye obi a one na tonyom e ba twan ante na de na che se ya Sarpong plan Tiwaa me pa cho e mere bi de na mai ye wo se wa wo ke wo se wakwada o wa na akofo ni frɛ kura se de na ba wa wumpo wa wo nsam ti de na wo hu ye wo se ya Sarpong ne mpana ne Tiwaa me pa cho eniema o ye no ebi ne se me ko ho na o mpese me ko ho no o pese wo no nko a ene tena ho uchimi ye wan se wo hima wo kwasia wate abuwe wan ya wo hima wa kunya se he obsrai na wo so ya no wan wa fun se de ye hu trumu wan wa fun se de du trumu o fumpo se de wan akosho kwasia wate wano na de tsa o kan ya Sarpong asem no fa twetwi binimu wano na wo tna wo platform tan na so no sa wo be disgrace ya Sarpong na wo de a trende aboe yes wakwaji wo be kunu bra na beka aboe yes wakwaji wo be kunu bra na beka eya da na akoye secret wedding o sai eya da no wa ware agu ye wonyi ma ware asiesie anka wo de agu ye woni ma ware aka wodi egu aboa abori edi wo 47 years ofu iwo na abesiesi ukwasie ni mu o de platform ni pa ya ni jaro wo kwasie ankasa wo ya aboa ni pa no ya platform ya ni jaro wo nim nya sakete en wo fa ne seso kwasiafo en o de wo ma begu wo because on ye bemo tu akote ayo yo ba wo ye tweba akoma mo tra wo nyi kwasi asamsa wo ye Gyimifuo wate eno ade ode ya Sarpong wo ya boa wo sa na no na ba betla ha eno no Tiwaa no ena den ena wo so mo boss
Abua ya Sarpong where is Amuna Abedi? Ya Sarpong brand do na manage. Ante na are you a brand yet? Ante na what in your build a brand we? Ah? We are brand ambassador for how many products? What in your build this solid brand? Ah? Before you talk about and kawabana someone yere, me ready abane manaso. We are kwasi about it. Wouldn't me answer kete. You are an asshole. And I meet you, my name was how dare you? How dare you? How one no now person odi busa sister Tiwaa asem no fa kodi bini ante na wo kwasia wate wo kwasia wo betimi aye loyal ama wo be for 40 years and ka ate waware ho se wo betimi aye loyal ante na wo betimi adi nokure ama wo be for 40 years and ka da so te waware ho and ka da so te waware ho and ka da so te waware ho what to a bomb na Jimmy neta and a jina woman. Abu a sorry quajem. Oba sorry quajem. Sorry, na quajem. Sorry, na jawa wa we are funu. Would shimmy no. Motivate transit discussing bibia. Motivate discussing overweight on. Motivate transit discussing bibia. Montime discuss say we say nipa kogem no nya apomuden mon kogem ntete mapom ti na jimi jira mo adwene mu se fat no mo ya nkwa tete wo ne sofo no e kwasia papa wo enti sofo kwasia no te wo yire pa efe no nka mo sorry na mo ni wo ba no akwa sorry fie ho na mo kosiesie asem na nka nye yi ho mo ka se ete won kwafo fanse mayanim Muni musama bedru yanim dako. Muni monsama ebedru yanim dako. Aye kuma sam ye tena se esiesi asam no kuno. Because okokot mpa ye wo bibia ye friend ADR. Alternative dispute results. Enya sem nyina na judge tena soka. Enya sem nyina na judge o tena soka. Modi asem court judge ti make say mo ye business partners enti asem we dey mo nko na mo nko ka no da modi asem court judge ti make say asem we mo ye anamfofo mo nko ka no da mama san kan sam nchirawo Ghana somebody divorce court na mo ba ko eye celebrate ya somebody divorce echo court na bubu ba ko ya celebrate ya judge no kutie wo ne dem enye divorce asem ni na ne etie wo bedwa mu na chese wo mo kwa ya mo to bi so mo ni asem no enye asem ni na mo di wo bedwa mu aye wo mfumpu ni wo mfumpu sa de wo ya koshoko advert ale jina ena die ya papa ya sapo wa no na wo di bi no safa be di mi bi kwasiaba waja wunyansa ho kwasiaba we are kwasiapa wo sante na no we are kwasiapa papa we are kwasiapa papa you are fooling people. Everybody can sit on radio and raise 1 billion 2 billion for people. Get it in your head. Asante bi ebo trotro oya muso obi a wo city ni subia na adwuro oya brand ambassador for why Ante na no company be na assign no so wo ye nyansade a company be ye Ante TV so Nigeria for be class careresi en fan ko ya adwuma we are boa wate. I am jealous of the chassis mo ka se kwasia bia na pete ye so no kwasia bia enti ade no ye na no no dai wo dai on kwasia de no mo ye na no one stop on Yoruba FM4 production. Say young friendly dear, I must suffer now or ya Sarpong and Arsenal. Young friendly dear, and man, now young cost of an Arsenal continue. What stop them? And Kwasia 40 Samo. Enter say, Ghana's conforming support will be a Gyimifuo to someone tonight.
enkwasiafo te saw wonye sofo aboa no panyini na ohia nti wada ne Gyimi di wachi no ye Afia de nsem beba aya na sister Afia so de okasa sa na no akasa we de won so kofa Bible mu nsem nyina baaye na sister Afia oboa no ho okofa King Solomon e de ye eyi de mawale fui ekwe ntwa makra